Yesu. Bado iko nafasi msalabani, bado iko nafasi msalabani. Kaka yangu iko nafasi msalabani, dada yangu iko nafasi msalabani, mama yangu iko nafasi msalabani, kijana iko nafasi msalabani. Haleluya. Mimi sikubali kuifanya kazi hiyo, kazi ambayo msalaba wake ni mauti, kazi ambayo matokeo yake ni kifo. Shetani anakulenga tu, anakulemba tu, lakini nataka nikuhakikishie anakutafuta kwenye kona kuue. Yesu akasema ya kwamba Shetani alikuwa ni muuaji toka mwanzo, anakutafuta kumeze. Biblia inaniambia yeye ni kama simba ngurumaye, amekutunza tu kwa siku ile ambayo atakumeza vizuri. Unafurahia raha ya zinaa kwa dakika chache, unafurahia raha ya pombe, raha ya sigara kwa dakika chache, lakini anakutafuta tu, anakuweka kwenye targeti ili akupige vizuri, ili akuue vizuri, maana yeye ni muuaji. Yohana akaandika akasema ya kwamba yeye haji ila aibe na kuchinja na kuharibu, lakini Yesu alikuja ili wawe na uzima na wakawe na tele. Na mimi jioni ya leo natangaza habari za Yesu aliyekuja ili wakawe na uzima tena wakawe na tele. Unangoja nini mpendwa? Haleluya. Akubariki baraza, Mungu akubariki. Haleluya, haleluya, haleluya. Na Yesu akuponye roho ya ulevi kutoke kwa jina la Yesu. Hautakuwa mlevi tena kwa jina la Yesu. Ninaiamuru hiyo roho itoke ndani yako. Ninaiamuru hiyo roho itoke ndani yako. Toka kwa jina la Yesu. 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 Toka. Hayaondoka. Ninaiamuru hiyo roho ya ulevi itoke. Ewe roho ya ulevi, ninakuapisha kwa jina la Yesu. Ninakuamuru kwa jina la Yesu. Yaache maisha yake. Yaache maisha yake. Hata kwa mlevi tena kwa jina la Yesu. Haleluya makutano. Haleluya makutano. Utapokea ishara gani? Utapokea ishara gani? Utapokea ishara gani? Lakini yeye aliyekuja ili wawe na uzima na wakawe na tele, ndiye anayetangaza habari zake kwa siku ya mwisho ya kwamba huyo ndiye atasimama siku ile kwenye kiti cha hukumu.